Salam alaikum. Bonjour la famille, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur la page de Naonacel Littérapi. Récemment, nous avons Kawondo, depuis Conakry. Merci beaucoup, partagez le live. Kuyete kon suno, la tristesse. Bonnay dadi. Bonnay heyre. Bonnay boje. E ñabbili boyi hiɗen dogodude mum hande ka clinique ji ka docteur ɓeɓen ka moccoɓe ɓen wattane yila e ko wiyete ko la tristesse. Ça frappe les nerfs très dur. Hino ɓuri kural muusude. Merci Diallo Fatoumata Binta, merci Eladji Baldé. Wattane yila moƴƴa e ƴettugol wonki makin naɓa tegaki ka anduɗa ki addante ko wiyete kon suno angal ɗoygol moƴƴol. Merci Bagini. Angal weltare. Tuma kala wonki makin suni e nokkure, c'est un message très fort. Wona ɗo mi duwa wonde. Wona ɗo mi duwa wonde. Si tawi suno on, c'est le passé ko piiji ɗi feƴƴinɗa ko ton woni iwrude. Message on wonki maki wiyete woni wona ton mi duwa wonde. Si tawi suno tristesse wonɗo arde ma ko honɗum waɗoyta ko honɗum waɗoyta le futur ko honɗum mi heɓoyta. Si tawi ko ton suno ma on woni arde ko honno men waynodirta, ko honno mi gerdata. Si mi perdi golle anne, si mi perdi kummodi bunɗo, si mi perdi o sonnaji, si mi perdi cellal langa, mi naatiri ɗo mi ko honno mi gerdata pal. Wonki makin addante tristesse, tout juste pour te dire wona tonki duwa wonde. Ko faux non, c'est-à-dire nous recevons toujours des messages de notre corps, mais en interprète et en fira di firo bonɗo. Merci Joe Diallo, merci Abraham. Aray ko wattangol yiɗa hakkille maɗen c'est comme un ordinateur ko calculatrice ɓandu ndun non. Misal ɗo joni reedu ma ndu a seedata e musu reedu ma no wutta ɗa accita hendu. D'accord, ɓuuru ndin no wawma soñjude, mais ko sayi hombo ɓuuru ndi wawama soñjude ko tuma tawi ɓandu ma ndun acci dartagol ñabbili ɗi. Allah tagu ɓandu ma ndun o waɗi e mayru ko haɓata kala ko ari. Kono noon si tawi an a fuɗɗike haɓidude e ko arali d'abord ka hakkille ma, hakkille duwaɗe occupade e ɓandu luttun ndun, a naadi hakkille maɗen e guerre mo wona guerre réalité je wodaɗo ko feƴƴi e ko aroyta. Hakkille maɗen calculatrice ɓandu ma ndu message ji arayɗi ɗin immorde ka titikki ɗi ñallal ngal ñallay naɓande ngani ɗin message ɗum ɗo manki humpitu heyre nden yo addu ɗum ɗo manki humpitu ɓooƴe ɗen yo gollutinna kun kala e teral e nder ɓandu ɗum addanay ngani ɗin message ngani ɗin traita on information ɗon ko ɓuuri yawde naɓana teral duwangal golludin. E mais sa ƴetti noon ngani ma ndi a branche yi e aduna mo wodaka. Merci Malal Fafa. E aduna mo wodaka lo passé heɓina lak ɓe wi'una lak. L'histoire ne change jamais. Ko heɓuma kon heɓi Naonacel, heɓi Mamadou, heɓi Paate. Yafono hoorema fewndo andano, sinon tu n'iras nulle part. A yahata non. Ko ɗum ɗo noon addanta bana adama ko wiyete kon la tristesse. O tristesse ɗo suno ko mande kadi
nder ma on ɓendaali way nder ma on ɓendaali par ce que suno on kaka yaasi iwri koko wontiri yaasi haalan goɗɗo haali gollal ngal goɗɗo golli ko yiirɗa gite ma ko nanirɗa noppi ma ko ton iwri nde wonno nder on ko termus suusata tappede suusata memede. Merci Aliou Bari. Si nder ma woni termus intérieurement tu es faible, c'est-à-dire nder ma ko duwano tafede kon ɓendata ko gestion émotionnelle ala ton fes huuɓi dagol so andeji maɗi ko ɓeddugol Allah dandu a halfinede yimɓe ɗiɗo tawata a wawata maîtrise a wawata huuɓindade ko wiyete kon so andeji monagol weltagol siwrugol anugol ɗum fof ko so andeji c'est juste des messages ko humpitande wigol ma non quelque chose doit changer gollak mais ɗum wona réaction ji e ma tellement négatif bonna gurdam maɗa bonna dewgal ma ngal halka kala ko woni ɓawo ma aɓoye salare kala mo yiwɗa ko heɓimo konno naɓordem ko heɓimo konno wardem ko heɓimo konno warbudem ko heɓimo konno halkudema ko nder makko on woni ɓendaɗe sina ɗum ko wonima heɓude konno heɓude paate no heɓude binta oui mais ɓeɗo no andi no woodi ko ɓe wawi wadde ɓe darani ɗum no woodi ko ɓe wawata wadde ɓe acciri ɗum saayi on ɓe acciri ɗum rabbu samawati wal ardi jewɗo saayi on an hiɗa andi ko duwaɗa wadde ma a anda ko honno duwaɗa wadde ala wadde ala etade anda c'est à dire soit hiɗa andi ko duwaɗa wadde a watta hiɗa habbi yo waɗan hoore mum hay goɗɗo waɗa ma a anda ko honno duwa waɗede ala etade kadi andude hiɗa ɗaɓɓi anduɓe goo waɗiuji allaji batiniji question réponse mi anda ko honɗum gurdam hoggo ila suɓi yawgo wona ka hoggo ɓen ɗon anda no woodi ko ala e taga ma fes hiɗa immi dari wo ko ɗum ɗon ko tawata ko na taga ma woni a yalti bimbi a fokkiti golle ndiyam nan saaji nayi wona an jogi ndiyam inna ɗum ɗon no yarata nan doyiraka c'est la tristesse qui commence ngandi mandi na ton duwaɗandi naɓirde hiɗa mari golliji temedere e sappo ɗi duwaɗa wadde ila ka nange ngen fuɗi ɗo nge mutude ko ɗum gani ma ni ngabbonma sa acci ɗum ɗon a halfini ngani ma ni golle ɗe wodaka golle fenade golle perpatte miijoji ɗi ala dalil ɗi ala asli sakkitoray calculatrice ɓandu ma ɗum ko wiyete kon gaani déconnecto e ɓandu ma ɗum tetek ma ɗi wullito yapa de réponse heere nde wullito jabawol ala ɓawo ngo wullito jawa on tuma ɓuurndi immoto inna oɗo jeyaka on tuma pali immoto inna o jeyaka cancer immo inna ha ko nagge jeyaka yapa de propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de protégé. Quand tu m'as dit voilà, on rejette. Parce que hay mo yima on sai no nyamirta non, no yewtirta non, no gollirta non, no wondirta yimɓe non ngaray tout est excès a feƴƴintinay honɗum ka relation a feƴƴintinay si goɗɗo haali haala mum a multiplié kum ɗo fois 1000 si goɗɗo jaabaki ma ɗaɓɓanay hoorema jaabawol si goɗɗo ndaarima haalaali goɗɗum a firay gondaarum par ce que joni a naati e aduna mo woodaka tuma calculatrice ɓandu ma ndum ko wiyete ko l'ordinateur du corps le cerveau qui calcule kala ko teral hatojine ɓandu kon yamira yo dégage ko dowa dégage mare ko dowa tuma ɗum ɗon naɓa e aduna mo woodaka ma gurdan ɗan fewtama parce que c'est les deux no wawa wonde hiɗa naɓi hakkille maɗen ka feƴƴi ton ma hiɗa fokkintinde ka wonɗa yawde ka sutaki ton
futur ma ko aroyta ko tawata ko jungo Allah woni an a inni a habbata ko surprise ida doa andude kala ko doa arude ruun ma nabude dar ida doa andude kala ko doa arde ko wadi ida ani ida mapi donc ngani mani bendi déconnecto à la réalité hon woni gonga kam ko ida wuri fewdo gonga kam weti gonga kam ida hato nyine tuwal ko gonga kam ida hato jini e kalisi gonga kam bandu manum no doa labbinede gonga ida doa gossade gonga ida doa buka gonga ida doa voyage c'est tout le reste là c'est des conneries c'est ça la réalité hakkille maden no wadi pere servu golma e gonga kam non na ko dudi mais hakkille maden wawata rondanade mabbe balla wi joji wadinola wiinola jabikenola anyaninola kono wadata konto men sedata kono mi gerdata hakkille maden townata en golle don parce que de ala hattode sa demari ngommijo don ala hattode mais sa jodi ke do joni bimbe ayni voilà ko jelumi hato jine nyallangal fi mi fe nyallanga ko wonno mi duwa gollude ka bimbi do fi duytugol di galadi am ko wonno mi duwa gollude ka bimbi do fi ngurda nganda ko wonno mi duwa wadde ka bimbi do fi cella langa me gandi no pere wandugol man gandi wiete joni fala dum do nyawnda ka yaw nyawnda dum do regla ka yaw regla ange odo on wayno ndirali ka laabi yaw wayno ndiro ange odo mojjintinade hinde ida yidi mono jakkude yaw mojjintino ngani mani wiete joni heika ta jabu sadaka yaltu yaha ittobe sadaka ben ko wadata ko wona itto ta jabu wonde jabo ngani mani halante joni acci hulugol fenana merci Amadou Gorka partager le live donc aray c'est ça imbe bushodi lekkele ɓuuri jungo amen alhamdulillah ɓe wi afia mais finalement ɓay tun nawnare nden no fillitade men naade ɓe e diagnostic ko wiyete thérapie men tawi effectivement ɓe wondi e suno suuɗiɗo par ce que quand même hiɗen wi'a ko wonɗa meeɗude kon wona ya feññi wayiɗa wiya par ce que a feññinay tun ɓe inna a hulay an ala muñare ma kulol Allah ala e ma voilà sifa koye biyoy fuufa foy bo wallingol hunde kadi duwa ka walade mo Allah inni si tawi hino nawni sifa den nawnaje hakkil malaika yarata winda nawnaje hakkil ida wondi do yimbe buyi don jawra don jolde ko be juulata kon ko bus parce que si be dari ke ka juulugol wona don be woni tu es malade ko be juulata kon ko fus parce que ida juulude julde ne wawal ma raade itte e di boneji ko fus yaw regla ordinateur hoore ma nden taw calculatrice hoore ma nden artiramo dallo présent ko woota hande ko fewtuma hande ko farillaji ayni fewtuji ma ɗi okkipoɗa e majji chaque jour waɗa gootu chaque jour waɗa aya joni jaka wonti bana adam par ce que ɗum ɗa ko itta e ma e neɗɗan ka ko waɗuno ala doole waɗi a wata waylde a wata change ko aroyta na jungo ma woni si a faala ko waɗuno kon si a faalaka ko waɗuno kon yo wattu ko hande jewɗa fi wota wattu ko hande pet marɗa fi change gol les données changer les formules ko hande pet marɗa on hande noon hankin miijo ngon nattugol miijo ngon hankin no wujjude ma hande yettugol miijo ngon naba lette gaboro jahannama alijanna nye wujjete woni hande ah oui
anani si amayi do joni karambongol walla ma deftere nde ngom bama c'est fini. C'est que c'est le temps qui est important. Si amayi do joni c'est terminé. Si amayi do joni malaika be jetta woni deftere nde honnon deftere golle ma moƴƴe e bonde record historiquement fop mémoire ngum siglete woni ɓe tampa c'est terminé. Heɓaɗo e ñalande kaari maayi e ñalande kaari hino dossier makko c'est terminé. Donc ɗo ya nadde ko wonno feƴƴeta ka hende jahan ko haɗi etoɗa moƴƴina dossier ma ko haɗi etoɗa rema lo remade nawnaje ɗen fof ko ɓuri muusude ko nawnare suuɗinde. c'est à dire nde suuɗani hay jommum si a nawni ɗo ɗon nawnaje feeñuɓe typhoïde ɓuuri palu cancer sida kala nawnare nde jogiɗa a sendoɗa yimɓe ɓe. Ah oui, a sendoɗa yimɓe ɓe. Si an a anda goɗɗo no andi fi mayre a hodda e goɗɗo innamɗa wondi e mum heɓe ka yewto. Mais siɗa wondi noon e nawnare suuɗi tawata an tigiri anda ɗa wondi e mum ko hay wiyata iɗa wondi mum inna ko jina ko ñane ko gere andi anda koko jiiɓuɗa wonɗa yarde ko wonɗa yarde ko welatama yilto jiiɓa goɗɗum go kadi yilto jiiɓa goɗɗum go kadi koko remuɗa wonɗa soñude welatama ko soñu na ella wona ella fi a remi ko boniɗa soñude ko bonna ella ɗum ko joddi hettuɗa ndin joddi ɗo hino wele welatama yilto sanja ko wona ɗum ko gere ko kam ko dina penale kono natiri honto namma duuɓi sappo hiɗa ñawude hiɗa ñawide duuɓi sappo hiɗa felude nano e ñaama sanji goɗɗum awa yiltitida la thérapie yiltitida la spiritualité ndara si goɗɗum sanjata la connaissance de soi le travaillement du moi andi sa yi goɗɗo no haɓida yimɓe sike o haɓidino e hoore makko taw sa yi goɗɗo no feppa kanko yimɓe ɓen no mo acci yimɓe ɓen wona ko ɓe woni kon sike o jaɓi o wona ko o woni kon. Si min nawna selli mi jaɓani komi woni kon mi jaɓata goɗɗo go wona ko woni. Allah noon dandumi natude e diina je deviens agressif. Allah dandumi natude e politique je deviens bête. Allah dandu wiyede nawna selli ko gando je deviens inconscient. Allah dandumi natude e business aɗa mi ala moral. Mi fillito nde toɓɓere ɗo c'est très important. sa yi goɗɗo kayiɗa momo haɓida yimɓe mo sonkita yimɓe woyi siko a goɗɗo wona ɗo haɓidede mum min nawna selli mi innima ko kanko addi haɓude hoore makko taw c'est juste une réflexion. Si o yennino hoore makko ha yoni sabu wonugol e ko moƴƴanama ɗum ko yennugol hoore makko ñamugol ko moƴƴanama ko yennugol hoore makko jaɓugol ko moƴƴana dimu ma ngun e diina ma kan e gurdam maɗa jaɓugol ɗum piiji moƴƴana c'est s'insulter. Si goɗɗo yenni yumma ma yenni bem andu ko ɗon o place yumma makko e bem makko koko maruɗa ko sendoɗota e yimɓe ɓe c'est toujours comme ça. Koko maruɗa kon sendoɗotaɗa e nawna selli koko mari kon woni sendodade e mawɗo. Donc Rémi, la tristesse frappe les nerfs. Kon waɗi tristesse on frappay ɗaɗiɗi c'est parce que tout simplement atto tristesse atto suno arde ko kulol arata kulol ngol ko honto jooɗoto
kaka ɓernde ko ɓernde nden le halfina yarnugol ɗaɗi ɗi ɓernde nden ko nde pompe awa tuma kala ɗaɗi maaɗi suno on memiɗi andu ɗi sikka hiɗa e hare ɗi sikka hiɗa e hare ɗi landoto ƴiƴan dongal fi hare nde et là c'est un danger si ɓernde nden pompi ɓuri ko nde doit pompude ko danger, c'est un danger pour toi si heere nden addi glucose mana si heere nden addi ñamete énergie ɓuri ko nde doit addude ko par ce que koko bonata wona énergie mo hato jinɗa e mum koye fenande wonɗa yiɗa fenande hoorema eɗa ɗayinde hoorema tu trompes ton propre corps calculatrice ma on a naɓimo ka duwa ka wonude goɗɗon non kulol ɓayɗaɗi ɗin no andi vraiment ko ko heɓma ɗo no hato jini énergie moƴƴa lando quantité molanaɗo e morde ƴiƴam tere ɗen fof haray no landa dépensegol ko keɗɗi no wayi si leydi attaquam département ji ɗin fof défense ji ɗin fof no landa fewdo ɗon jonnugol le maximum d'effort si tawi noon ko wona yahenede ko wodaka battane muɗum ko ñabbeɗi ɗi docteur je wawata ñawnude oui battane muɗum ko ñabbeɗi ɗi goɗɗo wata ñawnude par ce que automatiquement yahay attaque ɗoygol mago goto lekki ala ko remplaçata ɗoygol automatiquement yahay attaque jogo ɓuttuma ki lekki ala c'est pour cela il est très important de se connaître ki lekki ala remplace ay ki ɗoygol lekki ala remplace ay ki ɓuttu ɓernde kingala ka hoore leydi ko ɗum waɗi thérapie ɓurɗo moƴƴude on ko thérapie koñoti lontinirgo jikkugo ɗe lekkele ɗon ma jonnude ɗe lekkele ɓe thérapeute ɓe gon ma jonde ma docteur fiya hetto hoore ma c'est juste pour créer des hormones dopamine ko ina wawi créande ɗum hoore ma weltagol ɗo ɗum welto tu crées de la dopamine ko ɗum lekki gimol ma kono ha on to on ɗo yawde parce que là tu deviens dépendant ko a wona on drogué si ora ƴetti kok crack marjona kala ko o pooɗi ko ɗum wonmo addande ko ɗo yiyata o doga e tumo yilto yaha ton kadi o pooɗa tuma manque o doga o ya anda tu peux créer ça naturellement weltagol tum tu peux créer ça ɗanagol proprement bugagol tuuba tu crées ça voilà kala bane aɗa heewi wona an ɗum kala bana adama no mari ko wiyete sunare taari ka rewɗo e hoore makko kala no mari yaltu kala on ala jiijo no mari waliwjo ma on no mari c'est à dire fewndo o anda fewndo wonno jahidi piiji ɗi o jaɓi piiji ɗi o waɗi piiji rewɗi e hoore makko chaque être humain anna sa fof no mari la seule différence ceux qui ont accepté et ceux qui n'ont pas accepté jaɓuɓe ɓen c'est fini ɓe andi aduna ko jemma ñalorno aduna ko ko wuli e ko ɓuuɓi ils acceptent ils changent leur vie ils changent de cap mo jaɓali on tristesse on ari arrête de te sacrifier sans résultat parce que ça naati e ɗum ɗo a heɓata résultat ko ɗum waɗi noon ko ɗum waɗi a heɓata résultat parce que ça n'existe plus ɗum ɗa wodaka ɗum ɗa wodaka c'est ce qu'on appelle un homme cadavrement ko fuu rewi woni haylade accu
sakkagol hoorema fii ko addantama battane moƴƴo. Il n'y a pas de résultat. Si tu vis dans le passé ou dans le futur, ça va refléter aussi ta journée. Ñallangal kadi mo ndaarima ko yiɗa yewta yewtereji ɗi addantama nafoore, hiɗa e haareji ɗi addantama nafoore, hiɗa ɗojja fenande hay sa faalaka ɗojjude, hiɗa jala faalaka jalude, ko girɗa, hiɗa haawo c'est à dire ko goɗɗo anda mo yewdata wurna no jibi, siko an e makko woni yewdude, siko an e jinna woni yewdude, tellement que masque ji maɗin ɗuuɗi. Partagez le live, merci Amadou Korka qui est là encore. Mamoun Bensoko Diallo, Malal Fafaya, Germion Massif, d'accord, il n'y a pas de souci. Aliou Bari, haalaji ɗi piyata becce mun ɗen yehi windaɗi, ɗi haalaji ɗi wonɗuma waddude yimɓe, yehi windaɗi haalaji après landoɗa hoorema si futoro yoni ko wonɗum ɗi addanma tawata a hewtuda e mum ka suudu. Si tawi ko non moodi ko an woni gaño hoorema, ɗe golle ɗe wonɗa gollude, si nangue fuɗi ɗo e nge mutude, yehi winda ɗe golle ɗe golluɗa. Si futoro yoni ko ɗum addanma hewtuduɗa e mum ka suudu ma, ka compte bancaire ma ka akira ma ka aduna ma honɗum, moodi jaga ko an woni gaño hoorema. ɗi relation ji ɗi wonɗa dogude ɓawa mum ila e 6 heures ha e 18 heures kikiɗe, yehi joɗɗa winda in relation kari ça m'a apporté quoi, aduna e akira. Relation kari si aduna no toon c'est ton choix, relation kari aduna e akira, relation e kari aduna e akira. Si tawi ko beppale, mais qu'est-ce que tu cherches quoi? Voici, tu es le plus dangereux des ennemis du monde. Ala gaño hewtima, andu to kamɓe ɓe heeɓi. Si tawi an a heɓali kamɓe ɓe heeɓi. La vie c'est la réciprocité. Si tawi an a ala heɓude seke ewi gagne, si tawi an a ala heɓude seke kaka hoggo maɓɓe wonta. Wata sikku goɗɗo no mari kala ko o faala o manquira hay hunde, goɗɗo no hato jini e ma, no woodi hato jinɗo e ma. Wota perdu gurdam maɗa en sifa ɗi piiji, no woodi hato jinɗo e ma, quelqu'un a besoin de toi. Goɗɗo no jooɗi ko an woni jikke makko, waɗi hen. Goɗɗo no jooɗi ko an woni jikke makko, ko an wuuri sifaɗan gurdam, ko an jaɓi wuurugol sifaɗan gurdam kolombo. Andu ko wiyete aduna, ko aduna ƴettay ka kala, ƴettay mo kala. C'est-à-dire ko ƴettata wiyete duniya ko ɗuytata, chaque jour ça prend. Ñande o hiɗa ɗuytade, ñande o hiɗa ɗuytade. Ko an woni no jooɗi, mi waɗoya, si mi waɗi ɗum ɗo, mi waɗoya, si mi heɓi ɗum ɗo, mi waɗoya, si mi waɗi ɗum ɗo, mi warray ni, si min faltodiri ɗo, mi wattire. Andi an a wodaka. Piège ji maɗin no lannude, programme ji maɗin no yaajude, ko hakkunde ɗo ma nde wippotoma. Si mi heɓi ɗum ɗo, sa hay heɓoyɗa ɗum a waɗata. Si mi heɓi ko ɓayi a heɓali ko ɗum wartira wiide a waɗe. Sa heɓi ko goɗɗum ngo kadi, si mi heɓi, si mi waɗini, mi wonda e ɓengure ande, si mi naatiri ɗo mi hootay, si mi naatiri ɗo mi gollay. Aduna laattako. Kono nawna selli wima ko hande wodanma, fuɗɗo ko wawɗa kon e ka wonɗa ɗon. Fuɗɗo wiyaka ya waɗu fof, fuɗɗo kala ko fuɗɗaka ko yinde, fuɗɗo yaltu yela, aduna na yela. Ko pratique et pratiquement et travailler man lutti kon fof ko peppale. Tampinali ɓaleejo,
sona pijin tan en ara lintendi. Merci, partagez le live. So yi kala leydi ndi yiɗo mayinen kala jamanu hiɓe mari dimankaku mana naɓe maccuɓe ɓe mari dimankaku ko wiyete dignité hiɓe mari gandal nafaygal hiɓe mari jawle ɓuttinayɗe ɓe moƴƴinayɗe gurdam maɓɓe par ce que jawle gon ton ɗen andi gon no way hiɓe mari gandal wondungal e jikkuji hiɓe mari ngeeguji kaɓe hulata Allah ma kaɓe hulata sariyaji ɗi andu no wodi ko waɗi bani adama Allah ala lettirde bani adama fiimo añimo ko non Allah walliniri aduna makko si a rewi ñaamo a fottay e piiji wonɗi ka ñaamo si a rewi nano a fottay e piiji wonɗi kana Allah ko non walliniri c'est qu'on appelle des principes Allah dandu leydi heɓugol ko wiyete comme politique sans principe aray jokkuɓe ɗum ɗon ɓen tampay ma wonɓe e ndin ɗon leydi tampay par ce que ko wiyete comme politique ko nguure jama am ko arugol yewta ma fewja fii jama on fii ko kafa kon fii ko hawta kon sécurité mon on laawi monɗi port mon on aéroport mon on makitiji ko soodoto on no wondirta ton e ɓengu mon e rewɓe mon e ɓikkoye mon on no wondirta e kawtal ma labtaniji mon ɗi courant ji qualité ko on ɗum faala ɗon on no faalɗo e leydi ɗum fof ko wiyete ko politique Allah dandu leydi heɓude politique ma politicien tawa y a pas de principe c'est à dire keeri ala ɗum wiyete principe par ce que ko sendi en e kulle ɗen ko ɗum ɗo ko keeri ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo no boni mo waɗi ko moƴƴi o yoɓe ko moƴƴi o waɗi ko boni o yoɓe ko boni ce sont des principes ko ɗum wiyata leyɗele ɗen ɓe immoto ɓe daro ɓe rewa rewete ɗin fof wonamo kala innata lamminela no wota jiiɓu adna o namo kala immoto inna miɗa faala laamu no a suusata par ce que no woodi laawi wallinaɗi filtre ji ka tawata si tawi a moƴƴana leydi si a ari a saggoto e makkoy an tigiri a tawa yahata par ce que ko wonkinji jama on e teddungal ji jama on e jawle jama on wona tegede e jungo ma donc leyɗele marɓe principe ɗi no wallini filtre ji teme ka tawata ko yaltoyta kon ton ko nendi hara ɓe trompaki par ce que Allah dandu a jokkude ko jokketake Allah dandu leydi jokkude beleɗe ko alda e hakkilgol pleasure without conscience c'est-à-dire plaisir sans conscience alors là parce que si politique waɗi duga o ala principe automatiquement ko beleɗe arata ko alda e hakkilgol ayiye banadama ka nder leydi ka woni ɗon ko beleɗe c'est-à-dire ko welata wonki makko kin ko ɗum woni Allah makko ko ɗumen taka thérapie jomiraɗo voilà
Allah dandu leydi yimɓe leydi tawɓe hiɓe jogii jawle ɗe ɓe gollanaade no wurɓe ɗin hiɓe jogii jawle ɗe ɓe gollanaade. Ça c'est un grand danger. Ma hiɓe yiɗi jawdi ɓe yiɗa golle ɗon kadi ɗen wawi ƴettirde noon Allah dandu leydi tawde par ce que fof ko dowga nene on ko dowga politique sans principe ko dowga par ce que a yiyay député jo taw ko reeni ɗum addi mo yo non c'est le législateur ko on woni windude ko rewata e hoore mum. A ƴetti goɗɗo fi reedu a naɓimo ɗon, ma a ƴetti goɗɗo fi leñol a naɓimo ɗon, ma a ƴetti goɗɗo fi waɗana mi waɗane a naɓi. C'est un danger pour le pays. O yaha lobbying ji ɗin hendomo gère mo ɓeɗaɗaɓena ko démocratie ko partage des pouvoir ko goto petlami yalte e ɗayni tagol. Faut comprendre le jeu ko partage des pouvoir ko ɓeyɗo no laaɓi pouvoir ɓeyɗo ko feere pouvoir va arrêter pouvoir pepal bane adama yo ekkito yi'ugol hoolo ko holla. Ekkito yi'ugol ko hollaɗa yalta yi'ugol ko miijiɗa ko faalaɗa ko taƴƴiniɗa. Wata waɗan engrais nawna selli wona engrais. Allah dandu leydi par ce que min ni on fof ko dow ko on to woni dow fewjayɓe fiyakeji jama fof ko ton. Si moƴƴi masha Allah, si ñoli wota landu ha hakkude ma ɓen ma ñole. Ñole pof parce que c'est qui décide. Poti umbira ko wonɗa sodde tout est calculé. Carburant mo wonɗa sodde ɗa yoɓde oto fait pays. Laawi ɗi wonɗa rewde mum ɗin ko politique on dowga on politique ala principe. Kadi a sennidirta hoore e pooɓe. Donc ara wi ɗum ɗon adda plaisir état de conscience beleɗe ko alda hakkillo min kala ko welilam miɗa ɗaɓɓay ko ha honto mi wawata yawde ko welata lan kon tawata droit an on haqqe an ko ɗon hatti wona fi hunde no wele koya woni kumu jonjoyi non c'est très dangereux ko weli kon kadi ino halka ino bon parce que il faut qu'il ait des principes. Si leydi politique mayri o moƴƴaali a yiyay jawdi e mayri a yiyay jawdi no sakiti e mayri a yiyay jawdi no hokkitire e nano e ñaama ko on not ndin jawdi heɓori mi tawto ay ko alda e gollugol. Joni noon si tawi jama on no jogii jawle ɓe gollata ma no yiɗi jawdi ɓe gollata ko on to hokkita c'est l'enfer du monde. Parce que jawle ɗen ko waɗi ɗe jawle ko golle ɗen ko golle ɗen valorisata jawdi maɗi sona ɗum jawdi maɗi ala valeur ko golle ɗen watta si jawdi ndi yehi ndi arta c'est à dire ndi waɗa circulation ndi yaha ndi ara jawdi ko noon do a waɗita ndi iwa ka banque ndi ara ka makiti ndi iwa ka makiti ndi yaha ka banque ndi iwa ka banque ndi yaha ka jiifaji fonctionnaire ɓe ɓen ndi iwa ka jiifaji fonctionnaire ɓe ndi yaha ka jiifaji ouvrier gollayɓe ɓe ndi tourna ndi arta ka banque kono ko sino gollede si ndi yalti ka banque ndi ala hotuɗo parce que ala ka gollede
sindi yalti ala hotutude ko ɗum kayida o mbuɗi kesino yalti mbuɗi kesino ala gollede ha hiɗa jooɗi ɗo si kuran yoɓete si ndiyan yoɓete si hajju yahete ko lampu gerto addata tu en danger tu en danger an hiɗa en danger lampu gerto en danger parce que a suttay ko andano heɓorde renta pauvreté généralisée yiya yimɓe no jogii jawdi mais c'est des pauvres parce que ils savent pas comment produire de l'argent ɓe anda ko honno ko ɓe jogii konko honno remirte ko on tuma noon ko wiyete geɓe leƴƴi patan ɗum noon créé kilanji yaltinta on sena naɓugol on e l'inconscience politique Allah dandu leydi wonde janguɓe mayri on ala jikkuji moƴƴi par ce que gandal normalement ko fiyo addana ko wiyete caractère kelluɗo ko ɗum gandal par ce que si caractère jikkuji moƴƴi ɗin ala ton nafata an janguɗo nafata woɓɓe goo nafata ɓe jangaɓe sa yi ka men janguɗo iwata e makko ko ɓuri e hewde naɓe fof sona lorra ko jikku woni heɓaki si wona ɗum mo janga si fotti e janguɗo koyo donku makko kon ɗuydu sonja makko on koyo ɗuydu mais si mo janga fotti e janguɗo o chargi mo dongal kesal ande kese sonja wodi wala jikku o ala jikku professeur de droit professeur de mi anda honɗo prof kori jikku on woni ɗana ɗum aray ko lorra Allah dandu leydi heɓude wiyeteɓe no jangi tawa ɓe ala jikkuji parce que nafoore yattata ko ɗum wiyete cannibal mo wiyama no jangi nafoore yaltali makko an kadi a yalti wigo yimɓe ɓe mo jangi an ko a duwaɗo raɗede par ce que ko an woni poson on wona kanko an tawɗo a yirali mo nafoore ɗa wiide yimɓe ɓe mo jangi an ko a poson ko a poson ɓiɓɓe maɓen ko a poson kawtal mangal ko a poson génération ma gandal ko nafoore si nafoore ala e nder gandal wiyetake gandal Allah dandu leydi yimɓe leydi e nder ngenguji maɓɓe ɗin tawa ɓe ala ko wiyete moralité nunɗal jekku moƴƴo par ce que laawol ɗum ɗo ngol yaltinta sona toñidirgol battane muɗum ko halkidirgol iɗa yiya halakuyeji buy yiya ko waɗi kon mais ronka yiide ko rema kon bappa suɓu ko ñama suɓu no ñamira suɓu ko golla suɓu no gollira suɓu no wonɗa hodirde yimɓe ɓen noon nden ñande a remay woni wallahi ñande fuɗɗiɗa soñude andu dow koko remuɗa ko wonɗa soñu ŋaatilam jattilam wujjilam wattan yilam laaɓan hoore ma ɗum haray yewtere men nden lamnode wonɗen merci en salmina kala on ɓe jantata nawni série thérapie ko yewtere men arande e wi yo bana adama on rento e sunago min on dow mi na hanki mais hande simi ñalli gollude ma simi ñalli huwodirde yimɓe kikkiɗe simi ari min e calculatrice am on min jooɗto min calcula ko hunɗum e nafoore woni ko heɓi donc ko simi waalike jemma goɗɗum haɗi mi ɗaano si weeti bimbi min e ɗum min waynodiray mi landota ko hamba ko caca ko ka non haɗi lanɗanagol min waynodi non kala ko haɗuma ɗanagol no iɗo ira fokkiti kawol c'est sont des messages
qu'on n'interprète jamais. Fihuni normalement naturellement ida do adana ko nandana ko bahida humi e ko mojjanama si weti bimbi ay sa rado ta ko hunde may yaw firta hore ma ande wona na hore may reterto ande wona hore may tampere den ko do woni kono adanda ida humi e ko mojjanama yaw firta kum bokkun taja kum fes yaha humoda ka mojjamma humoda honto Allahu Rabbu samawati wal ard hey ko on to woni gido ma e ko nene ko bandira hey kam jonnutube haqqeji mabbe di kono ko Allah bet marda dido wallahi ko kanko adduma do ko hendu makko wonda podde ko nange makko wonda iwlade ko eji leedi makko wonda jinnude ko nyamiteji makko wonda e nyamde si tawno ko bani adama halfinano ɗiɗo piiji hanno min nawna selli ɓe mayino anno hare mi anda parce que ko hennum ɓe kupayno taw Allah wi ka gurana la pos bani adama ko ko wuddi e ko ma famata innal insanu gatura an ko ɗum jokkata yaadu e mum meta jokku yo taw ka wonɗa yawde ton si tawi ɗum kadi ko ton yahata yaade yaw ka meta jokku ta jokkir ɗum wa dammol ko dammol jokkata jom andaka yaata andaka fokkita yaadu e yimɓe ɓen e laawol ngol faalaɗa ngol meta jokku yimɓe ɓen ko ɗum jokkanta goɗɗo ko ɗum jokkanta goɗɗo ko ɗum waɗi siɗa wullitade ko ɓay ko a jokkoɗo hiɗa wullitade par ce que ko a jokkoɗo yaadu e wonɗo yawde ka wonɗa yawde ton woni ko mawdima woni ko ɓenguma woni ko partenaire joma yaadu e wonɗo yawde ka wonɗa yawde ɗum hay o yilto yanga yahay ɗum anga yahay mais si tawi noon ko a jokkoro nagge so yilti ka waɗa on ɗo ŋe ta jakko yimɓe ɓen hewta to ko ton wonɗa yawde ko laawol ngol suɓiɗa no wele kono marwal problème ko otoje jeli yawɗa e mum yaw ga noggo goɗɗo jippo koy ko forcé yo yaato ko otoje jelu yawɗa e mum yaw seeɗa goɗɗo jippo goɗɗo naata goɗɗo jippo ko waɗi accepta la réalité de la vie ko ɗum ɗo woni addande ɗum ɗo yimɓe ɓen kalannode yewtere men ko angal yiɗugol hoore mum ko angal yiɗugol hoore mum self love parce que siɗa yiɗi hoorema a waɗata hoorema e nokkure ka moƴƴanama si ko won ɗum woni yiɗugol hoore mum ko saahi hongo bani adama yiɗata hoore mum ko tuma o ɓendiri nder ko sanga honto ɓendirta nder ko tuma tawi wona haala woofiɗinayma ko tuma tawi wona wonɗo o jokkata ko tuma tawi hiɗa andi farillaji maɗi hiɗa andi ɗum ɗo no fewtira ɗum ɗo fewtala ko tuma anduɗa yewtereji yimɓe ɓen e golleji yimɓe ɓen wona an wona fimaɓe woni haalande na fimaɓe woni gollande c'est leur vie ko tuma famuɗa nawna selli koni yewde ɗo ko nawna selli alama torade nawna selli alama torade donc ça ne sert à rien de se fâcher nawna selli ara e woni sendoda yaduna on ko miiji kono non tampinno dictateur ji lamateeri ji c'est à dire ɓe salimo kala wona ko woni ɓe sali yimɓe ɓe miijito hino tampere nde tawno eyiɗen e leydi ka goɗɗo miijitotaka ko ɗiɗo e tato halfina ko e yimɓe ɓe konto wonde sa rewi ka laawi anda sa courant ari anda sa yehi fideyan anda sa yehi ka laftani anda sa fotti e police gendarme mo anda anday halfinaɗo goɗɗo wonno sikude kañum jeyi donc aray siɗa yiiɗi hoorema ƴettata décision feere tawde hino wondi e nafoore mo fottuɗa o itte e mum sikki a ɓenda nder par ce que on décision mo ƴettinoɗa ɗon koye hoore sikke ko on ɗon ɓe wiyata ko on ɗon ɓe winanata ɗon noon iɗa hiwluno déjà mo fottuɗa o itte mo inne he kaari watta hakkille
dafa la so de ni watta no la ta dafa la jom de watta ngakit awa ba ci yimbe ben le ko buru hewde ko les gens sont négatifs wana mayde e musedi hulbini wallahi wana mayde e musedi hulbini ene de sikkude ko mayde ma tampere hulbini no ko kulol lido hulbini kanji di hulbinaki si mayde ari malakul mawdo reglay to woni yeyi e pino foti ha si musedi ari on gère pambo me woni hebal chattene musedi be ti a gérer afi yem ko nu waduma maybe be gonno wadi be c'était ko wadna ko ni adna di hulbinaki kanji ko kulol majji on hulbini ko kulol majji on wara e ma ko kulol majji on nata e ma yite ko sonja ko kulol majji on miiji tagol fi majji on are ko do wonde hattude hande meden salmina kala wonbe soutende o do page nokko ka wondo meden salmina monsieur Salim on tirambe en France actuellement il est en Guinée meden salmina Thierno Diallo depuis les États-Unis meden salmina Janab Sidi meden salmina Pa Mamad New York meden salmina monsieur Boubacar depuis les États-Unis meden salmina Fatou Balde depuis la Belgique salmina madame Hassatou madame Diallo meden salmina kala wonbe ƴette thérapie e jongo amen nokko ka wondon hewre inde madame Idjatou meden salmina foppet mawɗo nokko ka wondon kala wonbe sodde lekki ɓuuri e jongo amen meden lando so tawi no hayfi meden tori Allah subhanahu wa ta'ala wonbe wullirde wonbe sonjorde cellal yo Allah askude cellal mabbe gal wonbe wullirde fi kaydiji yo Allah newinam be kaydi wonbe wullirde fi natugol artugo kalidi yo Allah newinam be wonbe wullirde fi bibbe fi jawle yo Allah newinam be e hore ko moƴƴi assalamu alaikum wa rahmatullah